Baltic is a brackish sea connected to the North Sea through the Danish Straits. Counting 8 EU countries and 85 million inhabitants, the region faces common environmental, economic and social challenges, which can only be met by working together alongside neighbouring countries. Since 2009, the European Union strategy for the Baltic Sea region strives to shape this area into a regional cooperation model for the whole EU, addressing joint challenges and opportunities to save the sea, connect the region and increase prosperity. And the efforts are bearing fruit. Next to the pollution derived from agricultural and industrial activities, another threat hides at the bottom of the sea. At least 50,000 tons of chemical munitions have been dumped in the Baltic since the Second World War, many of them containing highly poisonous substances. Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku stanowi stałe zagrożenie dla ekosystemów morskich i jakości wody. W tej chwili kończymy szereg projektów, które doprowadzą do inwentaryzacji tej broni i jej wpływu na ekosystemy Bałtyku. With the help of a remotely operated vehicle, researchers from the Polish Institute of Oceanology working with the macro-regional ChemSea project are mapping these dump sites to reduce threats to the environment, fishermen and to future construction projects such as cable lines and wind farms. Knowing the risks will allow them to prepare a region-wide contingency plan in case of leakages. Otwórz prawy pojemnik, otwórz prawy pojemnik. Once extracted from the ROV, the lab will determine whether samples show the presence of hazardous substances. On land, an ambitious plan to further connect the Baltic states with the rest of Europe is well underway. Once completed, the Trans-European Railway, Rail Baltica, will link the 3 Baltic states with Helsinki, Warsaw and all the way to Berlin, opening new opportunities for mobility, growth and jobs in the region. Iki 2015 metų pabaigos bus nutiesta iš viso 120 km Europinio standarto geležinkelio. Tai pats didžiausias investicinis projektas nepriklausomoje Lietuvoje. Įgyvendinus projektą faktiškai bus galimybė ir keleiviams, žmonėms keliauti nesustojamai iš Helsinkio, Talino iki kitų Europos miestų, o taip pat tai sudarys galimybę vežti krovinius didesnė apimtimi. In Mockava, the first Lithuanian rail station after the Polish border, intensive works are underway to meet the deadlines. Building a truly transnational, effective and sustainable rail system may change the daily lives of many in the region. Neseniai teko keliauti į Varšuvą ir susidūriau su didelė problema, kad reikės persėsti šeštokose ir neradau tinkamo laiko, todėl teko ieškoti autobuso iki Suvalkų, nuo Suvalkų važiuoti traukiniu. Tikrai palengvintų gyvenimą, keliones ir būtų didesnis traukinių eismas ir dažnesnis susisiekimas. Aš pati važinėju į Vokietiją dažnai autobusu, ekolainu, eurolainu. Tai yra traukinių susisiekimas žymiai 100% geresnis yra. This is why Rail Baltica scores high in the EU's Trans-European Transport Network and was prominently featured in the TEN-T Days 2013. Here, in the heart of Tampere, in Finland, a new learning model is creating a triangle of new opportunities to foster employment and innovation in the macro-region. Demolan peruskonsepti on se, että me yhdistetään opiskelijat, yliopistot ja yritykset siten, että opiskelijat saa näyttöpaikkoja ja saa kokemusta tämmöistä projektityöstä. Yritykset saa tietysti omaan tuotekehitykseensä apua ja boostia, uusia ideoita, out of the box -ajattelua. Ja yliopistot tietysti saa uusia lähtöjä mahdollisiin tutkimusprojekteihin ja niin poispäin. Launched in Tampere, Demola has now been exported within the region and beyond. In Vilnius, a partnership between a group of students and a technology company created new possibilities to move around the city in a sustainable way.
Turėjau tokią viziją ir idėją padaryti automobiliuką, elektromobiliuką, kuris tilptų ir tilptų į liftą. Kai sužinojau apie Demolo projektą, supratau, kad tai yra būdas ir galimybė išbandyti tą idėją praktiškai. Dėl to man projektas leido susipažinti su studentais, kurie realiai realizavo šitą projektą į gyvenimą. Jie apjungia Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kuris mums leido projektuoti ir gaminti elektromobiliuką laboratorijose ir, žinoma, N-Technologijos įmonė, kuri mus finansavo. Through its flagship projects, the EU's strategy for the Baltic Sea region has already proved that joint challenges and opportunities can be successfully addressed if they're tackled together. As the EU's first macro-regional strategy, it has also paved the way for similar initiatives to develop the potential of the Danube and the Adriatic-Ionian regions.